Shall I start now? Te whakatalo whatua au I te taimi nei ki tina tūwalu whakalongolongo I te awhiawhi nei. Maua whailoa taku whawhitai ki te, mua whailoa taku whawhitai ki te atua mo te awanoanga ao ngā kai tā ua I maua sāle ne au mawhai o whesosoani ki whanau tuputupu ake. Kai maisi a lātou konei e tupu ake I te whenua o tino kai se ko te whenua tonu o tātou mātua. Ko te mataupu o te aso nei, ko te pathways, te la ko te whakatokaanga me ko te whesosoani ko la e whai te a konga takitasi. Ki ta maliki mo whai te ei te awala ke o takitaki a ta maliki ki te whiliwhilinga tā ua I o me palani a lātou ki te mea whai. Te aso mai mua ko ka oti lātou me te high school. I o me tertiaries o me a konga maalunga atu. Ko sala I ne lātou te ngā luenga lei e whiawhia lātou ki ei. The pathways provide clear study options that are valued by employers and show what the employers expect you to achieve in your learning. Pathways at school start from year 7, which is the intermediate years, right up to tertiaries and universities. Pathways is designed to direct the child or the students to strive through the right route of his or her educational journey in order to reach to his or her best potential to meet the employer's expectation in the future. Ko te whakatokanga tēnei a te Ministry o Akonga e kāmata mai te year 7, tau sanga intermediate te tamaliki o ko ki te Akonga mālunga atu mo te university. I te Akonga high school, I o me universities, e siloa tino ngā alue ko te pathway coordinator o me career advisor. I o me nisi ingoa kai whakaonga I te Akonga I pule lo te Akonga I te ingoa whakaonga I lātou. Kai kone ia tino e whakangālua ki whesosoani lātou ki te maliki o whakakoako kai takitaki lātou ki te whakatokanga ko la ki whakatokanga mo te awala e whetau I lei mo te malo singa pe tā leni o ta maliki. Kai maisi e ta maliki se iloa lei lātou a te mea e tau o whai. E se iloa whoki ne ia me ne a te whiwhiringa e tau a ia o whai. E isi loa ta maliki ko poto ki iloa. And they do not need the pathway advisor or pathway course. E isi loa te polokala me pathway kese te Akonga katoa mo. Sesoani ki ta maliki. Ke te atia kenga o tena tau loto ke lei. So loa te Akonga, mona polokala me pathways. For example, a te polokala me kese e whakatoka ne te Akonga. The form class e kāmata te maliki kotoa e vai ki te allocate ke form classes. Tēnā la whai Akonga o te form teacher e tēnei a te taimi mua wanoanga tau mawhai e te form teacher o advice te maliki ki te whiliwhilinga o te mataupu o mo subject choices a lātou e lei kai ke whai mo whetau I lei mo te manakonga o ia ki te aso mai mua. O te future. Is foki te Akonga, nisi Akonga I whakaonga nau tō te polokalame mentoring conference at the mentor can have time with mentees to discuss the future careers and subject choices. Ko taimi aonga at maliki ki tau o atenda te polokalame ko nei. Tau I loa tātou mātua te nisi polokalame ko nei e mawhai ai te maliki e whaisosoani me mawhai ai ki la nātou tauloto ako malama I set the goals and plan for the future. Ngā lua whakatasi mo te whai Akonga, mo te mentor, I o mo te form teacher.
Nisi vaenga o te polokalame ko te parents interview, kona kola pe ko parents meeting, kola taimi e tunga e te wanoanga ki te parents ke o whitaui mo te mātua, mo te tamariki, kasi aware of that's when parents are aware of many things to do and help each other to empower and engage the child. I te akonga nisi polokalame fōu ko whamalosi ai te ukenga o te akonga ko academy, subject and sport academies. That's when oku polokalame e train ya te maliki, prepare the career and vocational journeys of the students. Awanoanga tenei the high schools e whakatoka ai the iloa mo the experience the maliki ki ngā luenga that involve trades, constructions, sportsmanship. Mo nisi careers e whakakoako ki te maliki. Te nā taimi e practice ya te maliki malama la tau ke uke mo options kese. E whakamasani la tau ki ei. Gateways e olo ngā lue for work experience. Polokalame ko nai mai ka tome ai lalo te academies. Isi nis polokalame organization like variety organization through pathway coordinator. If it's also any at the organization kone ke maua tamaliki kona e need provide school and financial helps, aids such as stationaries, uniform, fonginga uniform tamaliki yo minau see monisi Chromebook, laptop monisi me kona e mafai anisi wanoanga kona e mafai o maua ni tamaliki. Yeah, Asia the pathway course that the students can do before enrolling at the university, and this pathway course is designed to keep the student qualification students current qualification opposed, allowing the student to enroll at better universities. Nis tamaliki kona e se pasi lake oko ki university e islo te whakatanga at the universities, tertiaries, like Unipound, e te polokalame a new program in the Auckland of University of Auckland. E uke pathways mo nis polokalame kese whakatoka ia e tamaliki ke maua na e la toa whiwhiringa lei mo whakatokanga ki future careers o lato. Kai i te awala kese konei, e whakatoka i loto i te akonga. E mawhai o i loa, ne ko e ka whai e sokotaki ko e mo te akonga o tō tama. As parents, we should involve and support our children making decisions for their future. We should know their goal settings, set their goals together with us. Once we understand their goals, we can easily help them and support them to push them through. We have to know their strengths and make sure they choose and right subjects. Make sure that we help them to be on the right track of their educational journey. We have to know that university qualifications are not the only pathway to successful career. It depends on what the person and individual interest. If you do use your best, skills and efforts, you will reap the best. Nista maliki e ngā lue I te constructions. They didn't go through the university. Ako te mariko na e mafi e ngā lue whamaoni, the trades, constructions, farming. Ko tangata mafi mo ngā lue whamaoni I te ngā lue. That person will become the most trusted worker and not long. Ko maua loa I tamaliki e tino maua ne te tino me ne tamaliki ngā lue whakamaoni
a te tau i o te ngā lue lei. I te pathways, mo te vocational pathways, eisi taku whaipatinga i te Talanoa ako i te PMN tuwalu i tau sanga ko teka i te luawhi lua sifuru. Te pōlua tolu o me i te mata upu lua ko nei, ko te pathway. Kako te mata upu o te careers and vocational pathways, ne sautala tuau ki e i te pō sifurufito au kuso, luawhi lua sifuru. Ka whai to e nono, ka whakalongolongo koi ki e, ko nei foki e atechi atu i te Talanoa ako tēnei. Manino ia te aonga o te pathways, ka iloa e tātou a te pathways kese, polo kalame kese e whiso ani ki tamaliki. Tonu, ka ngali a te whakatokaanga tamaliki, mo te future, o lātou. Whiso ani ka whai tātou ngā alue whakatasi mo tamaliki o tautali i te whakatokaanga konei i loto i te ākonga. I te whanofoki ki te useful websites o nisi mea ko la e whiso ani kia tātou. If we spend time on trying and searching o sala a te whiso ani kona, e lei te o langa tamaliki, e lei foki nao ngā alue ngai maua, ko tau ki ai ko lawi e tātou, ko se ai, and we won't have many unemployments, young ones, ko aonga tamaliki, i te ākonga e whai lātou. E iloa lei ni tātou, ko te mālosi mo te uke te whakaonga o taimi o tātou ki te tauloto mo te ākonga, ko te uke foki o mea e iloa ni tātou, ke whakawhaingo whie te ngā lue mo te ola o tātou i te langa nei. No ka whakalongolongo i te polokalami Talanoa ako i te Pacific Media Network, o Pacific, o PMN tuwalu Talanoa ako, e uke useful websites, e mawhai o whakaonga ke lasi e tau loto kai mai se a tamaliki, ke maua te ngā lue lei mo te malama in how to cope with challenges in life. These are some things you might like to do with your young child or young person. Talk to your children about how you got first job and how you moved on into your career. Our Talanoa is very important to our children. The kids can learn much better from our story, my story, before it's better for them to learn from our story because they can trust us more than the others. And then they can learn from other stories surround them, from people around them. Encourage them to talk to other relatives or friends about their job. They can do it nowadays via Zoom or FaceTime. The kids are really good with technologies nowadays. Research on life courses, apprentices, industry organizations that your child has interest in. New Zealand Careers has a page on planning your career. To get a career cast online questionnaire, which also assist your children in looking at different career options. It is important to ensure that young people still make considered decisions about their next steps during this time. If a young person wants to do an apprenticeship in mechanics but cannot find one, they may consider doing a apprenticeship course in auto mechanics or constructions if your child interested in constructions. If can't find one, just put them in a short construction course. It will help them ke vawe a te maua te nao ngā lue o se ngata lo iei, ka e taking courses e whisosoani foki ki te pei o fo lātou mo te future o lātou i te ngā luenga.
E tino whakalongolongo e tāua ke nono ke whakalongolongo ki Talanoa ako. Ke ao ngā te polokalame ko nei. Ngāri whoki, you can still go back and watch it in your own time. And you can watch it how many times to learn more and clarify yourself with what we should do and how we should do to help our children. And my advice to our students, to our young ones, make use of your time, prepare yourself for a good career and makes you happy in the future. You have to make your everything are provided for you guys nowadays. If you don't get it in the classroom, get it from the pathways at school, pathway coordinators, seek advice from pathway advisors, career advisor, your teen or whoever, the adult at the school that can help and you can trust to help you and you can trust to talk to freely. I do encourage you to do it. Do it for yourself and for your families and for your community, but especially for yourself. Ko nā loti whasaswani ko nei kai e tāua ke maua taimi ke nono kai whakalongolongo ki te videos o live Talanoa ko kona e whakatu atu i te Talanoa ko tātou. Kai whawhitai i te whakalongolongo mai, manuia ta whiawhi ngāri a tātou, whawhitai lasi.